يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك دائما بلا انقضاء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. السلام عليك أحمد يا محمد. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, оилавӣ дар олмон ҳастам. хуш омадем ҳамагонӣ ба канали мо. иншоалло ки хубу сиҳат ҳастем. мо низ ҳамчунин сиҳату саломат ҳастем ва влоги имрӯзаро мо аз мағозаҳои исломӣ сар мекунем. мо дар як шаҳри олмонем. ана ин либосҳои исломӣ ҳастанд. ино барои мардон либосҳо, инҷа бошад барои занҳо, он тарафам барои занҳо. ана инҷа ҳама либосҳо барои занҳо. хеле ва хеле либосҳои исломӣ зиёд ҳастанд. мо дар шаҳри худмон надорем, ма дар дигар шаҳр. ҳамаи светош аст. ина сафедаш аст, кабуташ аст. ина ин свети марковни свет ҳаст. бо ина тёмни дигари. ина шабин шарфа я ана шарф хушрӯяк ранги брюк. ина светшко ина вайша ина хами. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك دائما بلا انقضاء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا
طبيبي. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك طه يا ممجد، السلام عليك يا محيا ذنوبي، السلام عليك يا جلي الكروب، السلام عليك يا ذا المعجزات، السلام عليك يا دوستان عزیز، با ما تا دیگر مغازه در اومدیم پلاشو رو بینیم. اسینیا هر نمود رنگش است، سیاه، سبز، коричневый, молочный, болотовый цвет, кабут. اینجا باشه کرتهای سطری دراز دراز. همین سر تا نمو سر همه کرتهای سطری هن. اینجا باشه دوستان عزیز، اینجا دم کرتهای آستین درازی. اینه یا تیگرن، اینه یاش دیگر رنگ. اینجا باشه سطرکوی детский برای کلونا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك دائما بلا انقضاء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول اشفعنا يوم النشور. السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك طه يا ممجد، السلام عليك يا محيا ذنوبي، السلام عليك يا جلي الكروب، السلام عليك. دوستان عزیز، ما حاضر خانواده رسیدیم. انک مغازه ترکی خرید کردیم. کمک کم بگیم میشه.
اینمی خریدیم ماهای. اینه دوستان عزیز پلاش گرفتم. زین نگاه کنید. پلاشی درازی خوش رو گرفتیم. پلاش گرفتیم. نه اینجا باشد و گرفتیم. اینجا باشد دوستان عزیز اینه کرتا قطی پاجاماش گرفتیم. اینه بینیم درازی خوش روی استین دراز این پاجاماش این باشه برای نبیره جون پریچتکه برای رواکوش نکنه گفته برای دستکش گرفتیم. فرمچه برای نبیره جون ککشم برکچه شد. اینجا بود دو برکچه دیگه گرفتم. ما پیشه اومدنش میدونستیم که خونه میوید. ما اوشه لباس پیباسش گرفته بودم با بغرز اینو خریدش کرده بودم و نبیره چه کشی دیگه همه چی فراموش میکنی فقط برای نبیره را کش گوشون فقط نبیره را یا باشد برای کخنی پرچه گرفتیم. برای بیاته نفرما اینجا باشد دوستان عزیز دو سطر گرفتم برای کودکارا. ای سطری سری خدمم داشتم تخترکان دا محقول شده بود با اورم گرفته بودم. اینو کمتر کالته گفته نمیدوزنش و در خانه ایستادگی گفتم خیلی با بگیریم نبینیم دروازه که خوش روه سطر سری درازی خوش روه ایش ماتریالوش خوش روه کردم که گفتیم ماتریالوش خیلی هستیم پت میبروره ایوایو نگرفتیم این ماتریال کش خوش روه کردم. متسیری یا خیلی سوید خیلی خیلی دوستان عزیز ولاگ امروزه ما دوستان عزیز با همین ولاگ امروزه ما با آخر میرسد. اینمی خریدی امروزه ما از مغازه تورکو بود. برای همین با خرید دیگر شهر اومدیم چون که ما در شهر ما نداریم مغازه لباسای ترکی خوراکه داریم لباسه نداریم. همون خاطر ما دیگر شهر اومدم خرید. دوستان عزیز خیر با همین ولاگ با آخر میرسونیم تا ولاگ آینده. به همتون تشکر زیاد رحمتی الله برای دستگیری برای سخنهای بهترینتون و گفتنیم. دوستان عزیز که خیلی شاد و مینه‌دار هستم چون که در ویدیوی گذاشته خیلی تشکری کردین سخنهای بهترین هستین برای نبیرکمون. رحمت الله خداوند همه شما را به همین روز برسونه بیبی شوین مادر شوین مومد جان شوین و به همتون تشکر که خیلی سخنهای بهترین هستین. خداوند همه شما روزی باشد. خیر تا ولاگ‌های آینده دوستان عزیز حتما من شما را دستگیری میکنم و تا آخر با شما هستم.